hanyuma uriya muntu ujya cane abitewe tuvuge n'indwara yagize iyo stress iyo depression aravugwa agakira cyane gose. Ubwo nukuvuga ngo umuntu ufite lamani ikibazo cyo kujya nyine mugomba gucunga. none se ni gute wotandukanya umuntu ujye cane kubera impamvu z'indwara n'ujya cane kubera natire yiwe nyine? Ariko nibyo twasobanuye hariya mbere, navuze ngo iyo baja gufasha umuntu bamufasha mu buryo buri holistic, bakagerageza kureba zijya aspect zose. Urabyumva? Umuntu bitegwa n'indwara, twavuze ngo la bulimie tugeraho tukarifiye umuntu uko yageze muri iyo stade, ni ukuvuga ngo ni umuntu ujya cyane kandi akajya kenshi. Umuntu ashobora kuba afite apeti yiwe, ubundi apeti ni nziza, turayikeneye twese kudufunga. Ugize n'amahirwe ukabwifite ifore mesiye bigiye. Uzi ukuntu nk'abana batajya abana badafungura barastressa ababyeyi, kandi bajya abana baguma banagwara kuko nyine systeme immunitaire yabo uko ibigize. Ariko n'abana bajya cyane ku babyeyi ni leso adone ruya muntu ngo nuko ngo azayihaya ngo abahe gute, donc ntibafite amakuru ahagije. Ariko la personne maniaque, mbese afite indwara n'umumaniyake, kandi n'indwara zifata n'abantu utanatekerereza b'abategetsi bakomeye, ariko wazuza wumva ibyo umuntu avuga akora bene ibyo ugasanga harimo lamani. Ni indwara y'abategetsi? Simvuze ko ari iy'abategetsi, navuze irafata nta muntu yepari n'indwara, nta muntu utoye. Ufite mumeze gute aho muherereye? Ndabasuhuje cyane mbifuriza ibihe byiza aho muherereye ku mpande z'isi, kandi murabizi ndabakunda, mbifuriza ibihe byiza buri gihe. Abari guca mu buzima bubi, Imana iborohereze, ibatabare, ibarengere, ibarenganure. Abari mu buzima bwiza burushirizeho gukomeza kuba bwiza. Hanyuma turagarutse tubane muri iki kiganiro, ni ciza, kindi dushima inkunga yanyu, uburyo mukomeje kutugaragariza urukundo ku bantu bamaze gukora subscribe. Imana yo mwijuru ibampera umugisha mwinshi cyane, n'abatarabikora ndizera yuko mugiye kubikora kubw'urukundo, ndizera yuko mugiye kubikora. Rero muze tubane muri iki kiganiro, ni bya biganiro by'ubwenge n'ubundi bitwigisha, biduha amasomo. Tubane muri uyu mwanya, dufite umutumirwa wacu dukunda cyane, uzuduha ibintu byiza byubaka. Karibu cyane. Murakoze. Mumeze gute? Turashima Imana. Murakomeye? Ni amahoro ya Yesu Kristo. Uyu munsi noneho ko twajanishije cyane, twisanze nyine ariko bimeze. nabyo biba bikenewe buriya kugira ngo abantu bajanishe, kujya nyine umuntu aba akeneye ngo ajanishe buri kimwe cyose. No mu kiganiro buriya dukwiriye kuza tugerageza tukajanisha niko bimeze. Hama ndakwakiriye cyane hano hantu, ngushimira uburyo ukomeje kubana natwe no kutwitaho. Imana ikuduhera umugisha mwinshi. Murakoze cyane, natwe turabashimiye. Ikaze muza muhora hano kuri iyi channel yanyu. Hanyuma uyu munsi ndifuza ko tuganira, kandi ikiganiro ntikiri buze kuba kirekire, ikiganiro kigufi ariko gifite ubwenge. Uyu munsi topic mfite nifuza ko tuganiriza nk'umuganga, nk'umupsikologe. Ni topic ivuga kuri bulimi. Iyo ni simvuga ngo ni indwara, kuko uraza kubidusobanurira kugira ngo tubimenye. Ba bantu bajya cyane, wa muntu usanga bafite amapeti menshi yo kujya, mbese amapeti adahera, yumva yojya buri mwanya. Twongere kandi tuvugane kuri ba bantu usanga n'ubundi bafite ikibazo ca anorexia, kutajya, batagira amapeti. Bari abantu batajya nyine, ugasanga umuntu hari musaza wanjye, reka mbivuge, akiri umwana mutoya,
twaraje aho ngaho twaja ku meza noneho iwe agahita avuga ngo akajya nk'ikiyiko kimwe bibiri ca gatatu agahita avuga ngo ararushe ngo ararushe no kurya kandi nyine uko akamahaguruka akamagenda ngo yarushe n'uyu munsi aracaruha mbese ni wa muntu udafite utagira amapeti hanyuma ico nico nifuza ko tuganira kuri uyu munsi kubera iki hariho bamwe usanga bafite amapeti menshi bajya cane hakabaho abandi batagira amapeti uriya muntu ujya cane ese ni ingwara cangwe niko estoma yiwe imeze uriya muntu utajya cane ni ingwara cangwe niko aba yararemwe nawe. Yego, karibu cyane. murakoze cyane. Reka twihute ko muvuze ngo mushaka ko ikiganiro kiba kigufi. Ego. Ntabwo tuza kukigira kirekire kandi n'ubundi si kirekire cyane. Tugiye kuganira, uravuze ngo tuvuge kuri la boulimie na anorexie. Boulimie c'est tendance de trop manger. Naho anorexie niba abantu nabo badafungura. Ibyo byose bikubiye mu ijambo bita ngo ni trouble alimentaire. Ni ukuvuga ngo umuntu aba yagize ikibazo kijanye n'imirire. Buriya ikibazo zanumva ngo ikibazo kijanye n'imirire ashobora kuba yarasanzwe azajya neza, sibyo? Yarangiza akaza kugira ikibazo kimutera kujya cyane. Turaza kubisobanura. Hari impamvu ariko ni terme médical. Uvuze la boulimie hari n'abantu badashobora kuyumva muri uru rurimi, ariko mu ijambo wenda ryoroheje ni wa muntu ujya cyane. Kurumva wa muntu ujya cyane baramwita ko nyine c'est une personne boulimique, ariko twebwe psychologiquement tubyita ko ni trouble alimentaire. Aba yagize ikibazo, haba habaye ikibazo mu mirire. Kandi muri ico kibazo rero cy'imirire no kuvuga ngo ubundi ni nka kujya ufata ingwara abantu bafite ibibazo bya glycemie, isukari. Hari abafite hyperglycemie yazamutse, hakaba n'abaja muri hypoglycemie. Soit bimwe byazamutse hejuru ibindi byamanutse. Medicalema rero ibyo ni ibintu bigwiriye. Za tension, aba bafite ibibazo by'umuvuduko w'amaraso. Hariho hypertension hakaba na hypotension. Ni ukuvuga ngo igihe kimwe umutima uratera cyane uvudutse wihuse, hari umuvuduko mwinshi w'amaraso, ariko ikindi gihe umutima ugasa nkaho wasinziriye, kandi byose ni ikibazo. Ni ukuvuga ngo rero yaba ari la boulimie kuri twebwe ni trouble alimentaire, yaba ari anorexie nayo nanone ni trouble alimentaire. Impamvu rero hari zimwe zitegwa, ndavuga cyane nk'umupsikologe arizo mperaho, ama stress, ama depression, izi ngwara nyinshi zo mu mutwe nizo usanga zateje ibyo bibazo. Ni ukuvuga ngo bari abantu bose bafite bino bibazo by'ingwara zo mu mutwe, hari ibintu bitatu bitazabibura. Ibintu bitatu bitabura ku bantu baba bagize ibibazo by'ingwara zo mu mutwe. D'abord hazamo ikintu bita trouble du sommeil. Trouble du sommeil ni ukuvuga ngo umuntu aba yagize ibibazo byo gusinzira, soit gusinzira buke, ico bita insomnie, kutabona ibitotsi, umuntu akaryama uhereye saa 3 akageza mu gatondo atarigera afatanya ingo. Hakaba abandi nabo bagira ikindi kibazo bita ngo ni hypersomnie, noneho ibitotsi umuntu ukazugira ngo yagize na bino bibazo bya trypanosome biriya maladie du sommeil. Hanyuma hakazamo ibijanye na trouble alimentaire. Abantu bagwaye mu mutwe no kuvuga ngo ibintu bitatu bitaza bibura by'ingenzi mu barebera. Harimo ibyo bintu bijanye nayo ma trouble narimvuze. Trouble du sommeil, trouble alimentaire, ari itera noneho kijya ca boulimie, igatera na anorexie, noneho agasura kazamwo trouble sexuel. Ni ukuvuga ngo ugasanga abantu bamwe bagize ico bita la libido, abandi bagize donc la frigidité. Ibyo bintu byose birajanye ku bantu baba bafite izo ngwara zo mu mutwe. Ariko hariho n'izindi ngwara zitari izi ngizi zo mu mutwe nazo zishobora guteza ibibazo. Urabyumva? Necessairement hari imiti abantu bafata bagasanga kirazamura apeti. Kurumva? Baragwaye
hari imiti barimo kubaha, ya miti igatuma bagira tendansi yo kurya cyane. Cyo ni ikindi kibazo. Hari iyindi miti nayo, hari ibindi bibazo abantu bagwaye nabyo bituma abantu bisanga n'ubundi imiti, tuvuge nk'abantu bahe bafata kinini kenshi, ni umuti uraca imbaraga ariko kandi ugahita unateza ibibazo bya manque d'appétit, abantu bashaka gufungura kubera bagwaye malaria. Hari abandi bantu imiterere yabo nyine izindi ndwara baba bafite zo mu nda, amibe n'ibindi byinshi, estoma, bituma bajya gake. Ariko kandi ibindi biva kandi no mu miryango, ça fait partie de l'hérédité. Hariho abantu bava mu miryango y'abantu b'amapeti, uzawe n'abantu b'amapeti, ilevre ke nawe nta bindi bibazo wagize ushobora kwisanga uzigira. Hakaba abandi nabo bisanga bava mu miryango y'abantu bataza bafungura bameze uko, ugasanga n'ubundi abana babo nabo bagiye bakurikiza ibyo ngibyo. None se ubundi ni gute womenya ngo uyu muntu kubera ko ajya cyane, uyu muntu ujya cyane abitewe n'indwara cyangwa se abitewe no cyangwa se abitewe no kuba mu miryango cyangwa iwabo baza bajya cyane, ni iki kibigaragaza? Bitandukanya iki kirava mu mafamiye, iki kirava mu ndwara, iki zo mu mutwe cyangwa izindi. Ofete twebwe hari ikintu baza bita ngo ni prise en charge holistique. Ni ukuvuga ngo iyo muja kwita ku mugwayi mugerageza kumwitaho mu maspe yose. Amaspe yose ni ukuvuga iki? Turi kumwe. Navuze ngo abaganga iyo bavura hari icyo bita ngo ni prise en charge holistique. Ni ukwitaho umuntu mu buryo buri complet, bwuzuye. Buriya umuntu nimba aje kwa muganga, umuganga ntabwo akwiriye kureba gusa aspect somatique. Ku rugero mbwiye umuganga ngo ngwaye umutwe, umuganga ntagomba kureba gusa ko ari umutwe wenda watewe n'iki, izuba ryinshi, watewe n'iki, wenda simbizi cyangwa iki. Umuganga agomba kuva muri ijya aspect somatique, amaze kumenya isike uyu muntu swate bakoze ama examen physique, barareba nta malaria afite, taki iyo aspect bakavuga ngo onayi, twasanze wenda muri aspect physique nta kibazo afite. Bakinjira noneho muri aspect psychologique, uyu muntu yababanye gute, ubuzima bayemo n'ubu. Urabyumva? Kuko nabwo umuntu ushobora kuba afite stress, biramworohera ko yamene ku mutwe, biramworohera ko yagira ibibazo bya ulcère de l'estomac, gastrite. Icyo gihe ni ukuvuga ngo umuntu aragenda akagerageza kureba uburyo bwose bushoboka buba bwateje ikibazo. Aspect somatique, yo ni physique, aspect psychologique, aspect social, hanze muri societe abayeho gute. Ibyo iyo umaze kubimenya biroroshe cyane kumenya ngo uyu muntu iyi apeta afite d'abord irakomoka ku muryango. Par exemple, umwana iyo avutse, umubyeyi akimurera ari mutoya atangira kumenya ko umwana yonka cyane, amwa cyane, anafungura cyane. Muri icyo gihe umubyeyi ashobora deja kwisitiwa akamenya ngo umwana wanje afite amapeti, kandi aya mapeti natwe ababyeyi turayagira. Icyo gihe deja muri ya aspect noneho ya heredité birakorohera kumenya umwana wawe ikibazo yaba afite. Kandi simvuze ko byose hari urugero birenga, simvuze ko abajya bose yari bulimi, bigomba kugeraho hari limite. Urumva umuntu ashobora gufungura rimwe, yafungura yina akaba yifitiye ari umubona apeta agafungura byinshi ariko atagumajya. Ariko babandi le bulimi haba harimo n'ikintu ca gourmandise no gukenera kuguma kujya cyane. Apana umwanya umwe ajya byinshi kandi abijyo umwanya wose. Bese umwanya wose abashaka ngo agumaye, abashaka kugira ngo aguma. Uwo ni wa wundi wagize ikibazo c'ingwara, ama stress twavuze, ama depression ushobora kumuteza izo ngorane. None narevuze ati cyo giye ku mwana wawe utangira kumushitima, ushobora kumenya ngo umwana wanje ntaza afungura, ntakunda konka, ntakunda kumwa. Urabyumva bene ibyo ngibyo wowe ubwawe umubyeyi
mugera naho muja gukonsulta aba pediatre mukavuga ati umwana wanje inapa d'appétit ntakunda konka ntakunda gufungura, ico gihe bakatangira gusuzuma isike ikibazo afite kirava hehe. Hari ingwara imutera kudafungura niki, ibyo ngibyo bibaho, ariko na natire y'abantu nayibaho. Hari natire y'abantu nyine, umuntu buriya leguzi iratandukanye, hari abakunda kurya ibi, hari abakunda kurya biriya, hari abamwe kurenza gufungura, hari abafungura kurenza kumwa. Ibyo byose nuko niko bigenda bimeze. Nonoga iyo wa mwana wawe yakuze azafungura, ariko hari certaine periode ukabona ntagifungura, seke hari ibibazo yahuye n'ibibazo. Ico gihe rero birasaba ko yitabwaho, kandi akitabwaho mu buryo buri complet bw'ijya prise en charge holistique. Bakagerageza kureba amadimension yose, somatique, ibyo biologique, heredité, noneho n'ibindi biri psychologique, bakabona kumufasha. Buri yuzi ikibazo aho cyavuye biroroshe no gufasha umuntu. Urakoze cyane. Hanyuma uriya muntu ujya cyane abitewe tuvuge n'indwara yagize, iyo stress, iyo depression, aravugwa agakira cyane gose. Hari imiti bamuha ku icambere buriya ni ukuvuga ngo iriya ni signe umuntu aba yagaragaje y'ikibazo afite. Umuntu nimba afite stress akaba ari gituma afungura kuriya, ni ukuvuga ngo iyo bahanganye na cya kibazo cyo kumuvura stress, ya stress irangiye umuntu ariremeta akajya mu buryo buri nomo budafite bya bibazo. Nimba ari na depression buriya twavuze ko ni baisse d'énergie physique même énergie mentale. Hari gihe bari abantu ba deprimye no gufungura badafungura, no kuvuga batavuga, urabyumva. Ariko kandi twavuze ko la depression ijana nico bita trouble bipolaire cyangwa trouble maniaco-depressif. Ni ukuvuga ngo harimo episode imwe ya depression yo kuba umuntu yamanutse, hakabamwo ikindi kibazo cyo kuba noneho yazamutse, la manie. Le maniaque, abo bita ba maniaque, niba abantu bakunda kuvuga cyane, niba abantu bakunda gukora beaucoup d'activité, no kujya rero kuba gusigaye. Banakunda no kwambara ibintu les tenues excentriques, ibintu bihenze cyane bigomba kubagaragaza ko ari abahayihayi. Bariya nabo baba bafite ikibazo. C'est la manie, esprit de grandeur. Les manie, ce sont des maniaques. Barajya cyane, baravuga cyane, barambara ibintu biriya bihenze, bemeza abantu ko aribo bahedinze ibintu byose, bakora des dépenses préjudiciables, mwanya wose haba dépensa, même ama dépense mwe inutile. Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu ufite la manie, ikibazo cyo kujya nyine mugomba gucunga. None se ni gute wotandukanya umuntu ujye cyane kubera impamvu z'indwara n'ujya cyane kubera natire yiwe nyine? Ariko nibyo twasobanuye hariya mbere, navuze ngo iyo baja gufasha umuntu bamufasha mu buryo buri holistique, bakagerageza kureba zijya aspect zose, urabyumva. Umuntu bitegwa n'indwara, twavuze ngo la bulimie, tugeraho tukarifiye umuntu ko yageze muri iyo stade, ni ukuvuga ngo ni umuntu ujya cyane kandi akajya kenshi. Umuntu ashobora kuba afite apeti yiwe, ubundi apeti ni nziza, turayikeneye twese ko dufungura. Ugize n'amahirwe ukaba uyifite, ifore mesiye bigiye. Uzi ukuntu nk'abana batajya, abana badafungura barastressa ababyeyi, kandi bajya abana baguma banagwara kuko nyine systeme immunitaire yabo uko ibigize. Ariko n'abana bajya cyane ku babyeyi ni leso adone, ntabwo ugomba kureka umwana ugomba kumurekadra. Ugomba kureka umwana ngo uzorebe umwana kuko abakiri umwana arajya, iyo yagize ico kintu ca bulimi ibiza bikurikiraho celebrity. Nese bari uko wavuze ko iyo bulimi iba yatewe na stress, uriya mwana mutoya buriya, iyo umwana tuvuga umwana atangiye kujya agakenera kujya byinshi, nese aba yagize stress. Navuze ngo premièrement umwana honyine abakiri mutoya, niwe wo mwonse ugomba kumenya mesure umuhezi, amenya ngo umwana namwonkeje arahazi, amenya ngo umwana namugaburiye arahazi, kuko nuguma kumugaburira iwe azaguma recevoir. Ntafite bwa bwenge umubwira ngo je suis saturé, reka ndekera hangara ageraho atangira kuvomisa. Niyo nkubwiye ngo
ni ibintu bigomba kuba biri no muri disipurine y'ababyeyi. Umubyeyi ukaza umenya ko umwana nawe ugomba kumurekaga, kuko nabyo nabikomeza kujya cyane ashobora kwisanga n'ubundi agiye kuzogira kiriya kibazo cya bulimi, azobimenyera esitoma yaguke. Cyo gituma umwanya wose ukwiriye kuvuza ngo umwana arashonje mugaburire, ukamugaburira ata, urabyumva. Hanyuma rero nari mvuze ngo ababyeyi bafite disipurine yo gutoza abana babo, mbese bakagenera abana ibintu bibakwiriye, imirire ntibama babareka gusa, kuko n'ubundi umwana utamubwiye ko yahaze we ngo umurimite, umwana mutoya uwo nawe aza kwisanga akomeza kuguma kurya. Ibyo bishobora kudevelopa la gourmandise y'umwana. Ariko kandi kivudi ko abana bo batari stress, abana nabo biso stress ideprime, babarezi birirwa babarira ntimuzi ibyo babakorera n'abandi. Kandi rero stress, ibibazo byinshi nuko biraba, twebwe tukagira ngo c'est gratuit, ariko nta bintu byinshi bibaho. Interpretation, kumenya ibintu ikibitera n'impamvu yabyo nibyo biza bitugora, ariko ibintu byose bifite iyo biva. Nta kintu kiba kije gusa ngo c'est gratuit for free, ikintu gifite cause, gifite ikigitera. Muri ico gihe rero nous devons beaucoup plus iyo kugerageza kureba abana uburyo bafungura, tukamenya ngo ese umwana mu gatondo umwana wamwoye icyayi mugaburiye midi, ukamugaburira ku mugoroba, ça suffit, gatatu karakwiye. Ntiwumve ko ibiryo ari umwanya wose. Hanyuma rero biri waruze tse bavugwa gute abo ngabo rero bafite ibibazo bya mani n'ibindi zo ngwara, iyo mubashije gutereta mani abapsikologi, iyo babafashije kuri cya kibazo bafite cya mani ikagabanuka, icyo gihe bari remetre bara. nose abo uvuze ba mani le maniaque uvuze ko yaba ari mu mirire barajya cyane, mu kuvuga baravuga cyane, kwambara barambara cyane, barasesagura mbese. Nese bari abantu ko ari abagwaye baba bafite ibyo bintu byo gusesagura. Ofete ingwara zose nuko tuvuze ngo ingwara nuko twumva ko ubundi umugwayi yarakwiriye kuba ari nko kwa muganga, niko dutekereza. Ariko dufite ingwara duhorana, tugendana, mbese ziba mu bantu zidutuyemo, kandi zitanafite n'ico wenda zihungabanije. Ukora arakora wenda muri ako kazi aranaronka n'amafaranga, ariko afite ingwara, ariko afite iyo ngwara. Urabyumva? Si igitangaza ko waba ufite utudepression wenda tutaragera mu rwego ruri hejuru cyane, ariko uzi kwitonda ku kazi, nititabwaho izageraho igukura mu kazi, kubera ko yageze kuri forme la plus extreme. Ariko yitaweho hakiri kare, wa deprimient, umerewe neza mu rugo, hehe mu kazi biragaragara, abantu barakwibazaho, le voisinage muri église chorale, abantu bavuga ati se runaka ko none wasigaye aza, tukabona atishimye, afite utuntu twa isolema, gukenera kwigunga wenyine, habe no mu kazi, bandi mbabagiye mu gapoze, lui ne veut pas les rejoindre, abari concentré gusa nko kutuntu twiwe hariya, se ko uwo muntu afite ibibazo. Hanyuma bariya n'abamaniaque, hari igihe abantu babumva genda bavuga ngo ruriya muntu ngo nuko ngo azayihaya ngo abahe gute, donc ntibafite amakuru ahagije. Ariko la personne est maniaque, mbese afite ingwara, afite ingwara n'umumaniaque, kandi n'ingwara zifata n'abantu utanatekerereza babategetsi bakomeye, ariko wazuza wumva ibyo umuntu avuga akora bene ibyo ugasanga harimo la mani. ni ingwara y'abategetsi. Simvuze ko ari y'abategetsi, navuze irafata nta muntu wepari n'ingwara, nta muntu utoyigwara. Nico ituma nkubwira ngo ushobora gusanga n'umuntu ari n'umutegetsi, hari umuyobozi, ariko akote aturanye n'ico kibazo. Muri comportement rero niho bitangira kugaragarira. Ese uyu muntu iyo avuga bimeze gute? Uyu muntu iyo akora ibyo akora bigenda gute? Imifungurire yiwe imeze gute? Twagiye tuvuga ko abantu baba bafite ziriya ngwara kenshi zo mu mutwe, amatrouble menshi aza ku mwanya wa mbere, c'est d'abord l'insomnie, les troubles du sommeil. Umumaniaque n'umuntu utazuryama, ntajyama, arafungura cyane, aravuga cyane, arambara cyane, yarangiza ibindi agerekaho
ni ukwifatira abantu ni ukuvuga ko ahedinze ibintu byose c'est moi le chef ni jewe iki ngiki ni je wakoze kiriya ni je bariya ni je bagize ngo umuntu umwe ngo yagiye kwigisha ahantu washike ngo yiyitirira umupasiteri noneho ngo akaza yifatira aba bantu bababwira ngo ni jewe ngo runaka ko tahamuvuga nti ko byahitinze hasi suriya wawise mudaheranwa umukozi w'Imana aravuga ngo ni mudaheranwa yagiye kwigisha ahantu ngo ashike ngo akaza ababwira ngo akaza ababwira ngo ni jewe ngo pasiteri ngo mudaheranwa abantu bamwe barabatse uri mudaheranwa gute ko twatubwira ngo tuzi mudaheranwa wabaye mudaheranwa gute uwo muntu ko ndumva ajanye n'iyo ngwara fete twebwe ntibikenewe ngo tugire icyo tumuvugaho uwo muntu ntabwo bamuzanyiga ngo tumukonsulte wenda twama tuvuga tuje kugira affirmation gratuite titwabayeho narako narabyumvishije nanje narabyumvishije ko umuntu yagiye kwigisha ahantu ngo ashike yita umuntu runaka ariko nyine quelque part tutoturu yaho umuntu arinze ageraho yihakana uwo ari wewe akiyita uwundi cyangwa akiha titre na fonction itari yiwe ariko reka dusure kuri uwo muntu buriya iwe ntazi ko rezo sosiyo zihazikora akazi tazi ko reveraga abakuntuzi afite YouTube channel ari kuyandi ma YouTube mbese arazwi yarangizaga agahita avuga ngo jewe ndi runaka buriya aba yahakanye identite yiwe iyo ni afere yanyu mwebwe mubibona gutyo ariko kuri we iwico nico cyari kimumereye neza kwiyita revera umukozi w'Imana mudaheranwa ubwo kuri wazico cyagomba kumuzamura iyo ni esprit de grandeur iyo abamaniake kenshi bafite ikintu cyitwa ngo ni esprit de grandeur kwikuza kwizamura kwishiririya hejuru nibyo atarageraho akabikora nigeze kumva uwundi nawe hari umuntu bateguje ko bazamusengera hakibura ukwezi bataramusengera yamaguru ijya kororome kakanta abarevera baza bambara ahangaha tekereza ko nabarevera abapasiteri akona pasiteri ngira baratwambara tumwe dukororome hano uzureba hari ishati inikema z'abapasiteri bagira nizo zitugira utwo tuntu none ngo yamakagura arakambara hakibura iminsi yo kumusengera itaragera urabyumva rero bahagurutse abantu bagiye gusengera n'imbara basezeranye n'abagahagurukamo cyo bavuze tabakozi b'Imana nimuhaguruke mu musengera abantu n'abagahagurukamo iyi ngabare kumusengeraho nibyo bamutenze ariko umuntu yaragwaye pe ya ngwara bavuze ngiye numva abantu bayifite kuko umuntu baramuteguje ngo bazomusengera ku bupasiteri sibyo noneho iwe ubwe aragiye yiguriye iriya korome ayishize mu ishati bavuga ngo abapasiteri bahaguruke dusengere indoa nawe agahaguruka akayisengera kandi ya minsi yiwe ntiragira yo gusengerwa mbese icumweru bari kumusengeramwo nico bamutenzemo nukuvuga ngo yaragwaye iyo ngwara abantu mbese nukuvuga ngo abantu bagendana izo ngwara abantu bafite ibibazo bitandukanye batabizi batazi twebwe tugatinda ku tuntu baba bakoze hariya noneho akaba ariko dutuma abantu batangara tukubona nyine n'utuntu dusekeje tumeze gutyo ariko hanini hari ibindi bibazo baturanye bagendana kandi uko bititaweho niko bikomeza bigenda bifata yindi ntera nini cyane ugasanga abantu bagize ibibazo ariko wumve ko ubundi twebwe baza bavuga ngo abantu bose ni abagwayi ariko kuri degré
zitandukanye kandi zidasa, kandi nta n'ugomba guseka uwundi, kuko ikigoye mugenzi wawe we waragitsinze, ariko nawe ikiza kigutsinda, kurumva ikiza kigutsinda mugenzi wawe arahari nawe wagitsinze, hanyuma nawe kijya utsindwa, kijya atsindwa nawe uza ugitsinda. Ni ukuvuga ngo ku rugero nk'abantu bagira umujinya mwinshi barakara, hiriya ni folie passagère. Uwo mujinya waramuteye ntiyoshobora kwiretenira, ahita arakazwa n'ubusa. Iyo ni indwara deje afite agapatoloji kamwe, ariko igituma utomuseka ni uko hirya y'ico nawe ufite akandi. Urabyumva rero? Niyo nari nkubwiye ngo iyo bazavuga ngo tout le monde est malade à de degré divers et différents. Abantu bose ni abagwayi, ariko mu bigero bitandukanye kandi bitanasa. Umwe afite indwara yiwe, undi afite iyindi. Nuseka umuntu ko ari umumaniyake, soit wewe ufite akadepression cyangwa ufite PSD, donc état de stress post-traumatique. Ni bene ibyo niko bimeze. Rero iyo bigaragariye hari abantu baratangara kubera kutagira amakuru yo kumenya uko byagenze, ariko nawe urabyumva. Urinze ugera aho ugenda uyu munsi, abantu bakuzi nka SP, warangiza bagera hari ugatangira kwibwira abandi bantu, wenda habe niyo twovuga ngo uwo yari umupasiteri cyangwa umuvuga butumwa. Le contraire, nimba uri yari umupasiteri yumva ko ari umupere wiwe spirituel, yari kuvuga ati nkunda pasiteri, pasiteri azavuga uku, pasiteri azakora iki, akanakora byibuze agashaka nko kwimita ibintu azakora, ariko atamavuga ngo ni jewe. Abaye nkaho ndi wo muri Kenya nabonye ngo uri mu kwiyita Yesu. None se biriya ubundi ikibazo gihari, izi ndwara zo mu mutwe, amateme menshi, amadelire menshi, ibintu zigenda zikoraho, abazigwaye benshi baza bahinduka abantu bari nk'abakozi b'Imana, bavuga ibintu by'Imana, bavuga ko bagize amahishurirwa akomeye arenze y'abandi bantu, bavuga ko bamwe babonye ba Yesu, none umuntu ageze aho yita Yesu, urumva ko uwo muntu ageze kuvuga ngo jewe ndi Yesu, simani gusa ahubwo ni na mukuru wayo n'ibindi. Urumva abantu bafite ibibazo byinshi bigiye bitandukana, ariko bititabwaho, n'ibindi byinshi bikorwa hari ibona abantu mu ikanisa byo ariko bikora. Buriya hari utuntu twebwe tuza twita ngo ni stimulus. Urabona buriya abaganga iyo bagiye nko gufata examen y'amaraso umuntu bagira bapime nka malaria, hari agashimwe kajya batera ka gute pesa kajya, iyo bakagukubise urumva ukuntu umubiri ureyajisa. Iriya ni stimulus, ni akantu baba baguteye kagacumu kugira umubiri uzuhita ureyajisa. Buriya abantu benshi kugira ngo bamenye isifiko haba akantu kakariye, mukubisemwo muzike hariya mutangira kubona abantu amareaction atandukanye, amwe atajanye n'ibintu bivuze ngo n'umwuka, ahubwo n'ibindi bibazo byo mu mutwe n'andi mapossession menshi utamenya. Cyo gituma abantu baje hariya kare ibyo bari gukora byinshi ugasanga mu by'ukuri harimo ibibazo, bakagombye kwitabwaho nabo. Benshi muri bariya ibyo bakora harimo abantu bagwaye kandi barembye. Urakoze cyane, turagushimiye, urabidusobanuriye. Twari turi kuri topic ivuga ngo kubera iki usanga hariho abantu bamwe bajya cyane, abandi ugasanga apeti zarashize, ariko urabidusobanuye, tubwiye yuko hariho ababiterwa n'indwara. Nimba umuntu yarasanzwe azajya bisanzwe, bwaca bikongereza cyangwa se akongera, amenye ko yahuye n'akabazo k'indwara. Nimba umuntu yarasanzwe ajya neza, yarangiza bwaca bikamanuka, aho naho aba yagize ikibazo. Rero abantu bagane abaganga kugira ngo babafashe mu bibazo baba bafite bijanye n'imirire. Rero murakoze cyane, turagushimiye. Sinzi ko hari ijya nyuma wovuga. Oya, murakoze namwe, turabashimiye. Murakoze cyane, turabashimiye.
dukunda kubivuga kenshi iyo twakoze ibiganiro nk'ibi tubwira abantu ko buri gihe iyi branche ya psychology habe no muri za ministere za sante yagiye iba longtemps négligée igafatwa nk'ikintu gito ariko ni ikintu kinini. Urabona mental health, ubuzima bwo mu mutwe, umuntu ashobora kuba afite ubumuga buri physique bw'umubiri bugaragara, ugasanga nta kibazo afite, arakora ibintu byose biri ku murongo, ibintu byose kuko mu mutwe we hapanze neza. Ariko iyo ibintu byapfiriye mu mutwe nta n'ikindi, umutwe kujya niwo moteri. Imodoka ntabwo wayatsa ngo igende idafite moteri, habe nubwo washiramo karibira, niyo washiramo ibindi bintu byose bishoboka, ari amapine biki ubwireza, moteri iyo ipfuye nta imodoka izisha. Rero ubuzima bwo mu mutwe ni ikintu cyo kwitabwaho, kidasaba negligence. Kesi zose abantu babona zitabasobanukiye nibitura abaganga, abaganga babafashe kugira ngo ibintu bitazideteriora. Murakoze cyane. Urakoze cyane, turagushimiye ku mwanya uduhaye dusobanurira ibintu. Imana mu ijuru kuduhera umugisha. Turabashimiye namwe mwadukurikiranye, naho utaha.